bismillahirrahmanirrahim nasabaasan na po ng Allah Ta'ala unroy mapasandre milaw baraka untuk makurang la shifa'u illa anta digagawan di pasawi la sako katanya ini kamakiro bismillahirrahmanirrahim la shifa'u illa anta syafi nasaba ini mibuang wadi buray naman chay kalau kima doktoro na din na sa ula santa na magkarami mi doktoro mangobati bismillahi tawakkaltu ala Allahi angka huruf la pala makoy la huruf la itu huruf la persis modele na tudang matahayae angka alifu yolona maknelam alif yana tu alifu okoni roi patama alewe ruwe nampai rita alewe jokka lattu piokoro nampai gattarewa yana tu nakada lattu me mako nampai jokka Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bawa nih, angka tu bismillah Pak Murah. Ia koto melon minuwe makadaki bismillahirrahmanirrahim. Tapi ia ko Pak Murah miyanre to makada bismillahirrahmanirrahim la shifa'u illa anta syafi. Apa lagi roh? Itu Muhammad marajito nga sa dingogi cara itu aja tak ada bismillahirrahmanirrahim ko Pak Murah betandre iya mi ko wa melo ino tapi iya bismillahirrahmanirrahim wadi moy pakai manca di goncing Inggris ya tuh wading ibago ko bok bicu wading ko baraja tapi angka gonci pas angka gonci pas kaya gonci pas na iya ko Pak Murah bismillahirrahmanirrahim nasabaasan na po ng Allah Ta'ala unroy mapasandre milaw baraka untuk makurang la shifa'u illa anta digagawan di pasawi la sako katanya ini kamakiro bismillahirrahmanirrahim la shifa'u illa anta syafi nasaba ini mibuang wadi buraika jadi ya Pak Burai parantara nih jadi dia musri teko ya tuna baca opo kumakada wai mandre na Pak Boros tasang kamana ni rupa na Pak Burai wani na dia na saulasaku na dia mentona kada doktoro Pak Burai mapasaulasa makadami mangobati dia na kada menyembuhkan pahami lalu ni jaremita kalau dokter perate agak makada mengobati kanker itu nak kena menyembuhkan naburai iya Pak Burai dia yang mana nawadi mapasau kita ya jadi aja teman cai kalau kima dokter nade na saula santa nama kena memi dokter mengobati di sini kada jadi masalah kemudian bismillahirrahmanirrahim iya komelo ijo katawe bismillah matotu bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim ina riyasan bismillah musafir angkato tu komelo malopi makapala bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim angka itu pampasan na tau matot tariolo o ko kampung de bisa nyo ko Jakarta pakai mo paga maka dalam tu memang ko nang pajoka iya ko na munri maka dalam tu memang ko nang pajoka mawe ai jolo kinro ko monro kadang kakak aku balai maka dan OTW yana biasa lang tu memang nang pajoka kumako ko yo ko biasa nasaba de ga HP ia ko napakanja kitu dana itu ampai bolano yang kali-golegona ada terasnya ia tuh terasnya taknya bola tapi opi bola makdake ia koto bunga pole joka langsung itu dan supaya ia rojinya maju dan terutama meloki joka lepangi jolok pakanja kinya
rapan na nyawa oke ro milau doang oke itu mas sepatu oke itu mas sandala ya kupura ni pasa sepatu ibaca dia ro bismillahi tawakkaltu ala Allahi angka huruf ula pala makoy la huruf ula itu huruf ula persis modelnya tau tudang matahaya angka alifu yolona maka dalam alif yana tu alifu okoni roi patama alewe ruwe napai rita alewe jokka lattu piokoro napai gattarewa yana tu nakada lattu mema ko nampa jokka ya mato tu nakada degaga polo alifu nasaba okui alifu tama tapahan ni makunroto ngali ko tapahan iya tuh napake tuh saya sendiri pakai Pak saya sendiri pakai lau pakai nasabah biasa guru sama Pak guru mau kamu baca bismillahi tawakkaltu ala Allah la itai alimu lokur ya kumu itai alimu lentu merewa ipemu ya ku lentu nyokole baca ni haula wala quwata illa billah tahan napasa napamugatang ya ko makaplalu tu ko gantang imenre ya ko angka nampas sa imonrin na lepangin ang kamo patama aja mo jokka abalayo ya ko melo ko jokka yawa tasi atau darat pasuin ang pasam ya ko mo pasuin ang kalepan ng pangkamonrin na makreta panrita magpagujo ang kadua ya na tunak kada palaba ijolo musibay na pakulala itu ilmunya orang tua dulu na sabaya tu napasa papisan nariko napake tahu cuma angka ni tahu pak dia napake dia napake tapi dia napahami termasuk kumelo ijoka nakeke mausu napasana natutuingana tapi napas itu wadingi pake saya buktikan itu pak dan saya belajar sama guru tak senor ada nasa yang komeko makibuat tahu makunrai arwani hukum napasa emondo ia ko napasa atawe mausu na mubar hubungan na tako monro arwani ia ko abiowe mausu na monro makunraya dan saya buktikan betul ia ko meka maki go arwani hukum itu jadi ulama kita dari dulu pakai cuma sekarang ilmu itu tidak dipakai saya tidak tahu apakah karena memang orang tidak tahu atau memang dianggap tidak ada dalilnya saya bisa menghadirkan berbagai macam hadis dan penjelasan ulama tentang apa yang dilakukan orang tua dulu. Allah